Oke bro, selamat datang di channel saya bro. Hari ini kita coba mancing betok mas bro, sama bocil tanya saya mas bro. Ini kemarin paretnya sempet kering mas bro, karena sekarang sudah berisi lagi. Oke, kita lanjut mas bro mancing. Dapat bocil betok. Coba kita lihat bro, betok lumayan. Mana betoknya? Oh, lumayan. Betok. Mantap, mantap. Strike mas bro.